Han taw mewn yn eisiau Coinnich y chi a rwcwg sy hwcwg ans na stach yn ynigtio agos a ha fi jalwasach a hwf Gaelic iwmsach ag. Holley NicAoidh. Fal siorst Holley gysgu Gaelic. Hi, Joy. Nisha, yn un siw gein bicyn myntlia ag afo hun chwn y Gaelic? Well, va me a fudach an in Cambridge nu the whole of me Gaelic is in the heat trip a rief na moe ha whole me yen a Gaelic idir. Get a stoch a gro Gaelic ik mo hiisheren. Ach, va me ek karam kuel keelchach an in Cambridge is whole of me kuchik an ava shane. Ach so they can ava shit. Ach is va me er son jonsofug. Ach ek in amshit vai that of a fine courses on me on a Gaelic, because Coinnich me your they learn to speak Gaelic no rutig and marshal like Boyd Robinson. Agus an orshan hoshi course uth ek so morostig and course intigi. Agus hoshich me an course shin on a davilis aga. So orshan hanaki adam behorgo came a yenu and a Gaelic. So Marshall, hoshich me came at College Hastel on a store of it. Agus an orshan as J Davliona gluish me go somrostic. Agus who's me crioch I the game be a cannon's coulter ek an hole voor. Agus an orshan who with me fastig I can tell. It's me a gopeth is an course in airline a Gaelic agree course in course intrigi. Schliach in the Gaelic. I guess ha mi tukshin kujach gevilu a chickesk chwasichin echgersi. I guess if you in Gaelic a horse to stay. So hoshi mi shin nu the mami hastik in all. Chirach run a pandemic. I hoshich me shin line cúideach a gu haris trona pandemic agus va tor comparsta chian an ag nu na. Ach sa hadia tor an an drasta ha glúis a hula duine ganna gyms eiri an drasta ach ha mi an drasta cumul classichin nu the suringos shin a yanu. Ach I sportial. Agus ha Aoigh at hain an an archeologist san un sig ein bicin minna sin. So have you done a PhD archaeologist agus yachtri agus dúchas an a gniavas femin na halaba van heck of light jig. So hashin a keel gumbimi is na it tryen gumatrich maraltig. Agus how so gama jail it vi a muir of lar a mui Cú nach chéil? Yeah, so ha mi guma jail is cosioch is a bhaintich is beanting. Agus háis mi sin nu cúteach nu a mi ag an dul mhór. Agus bhín a dul amach cóirí na Holley eile agus Yanni agus it na beantin ílan scinnich. Agus an drasa ha mi an a Joas agus glíchrí Heid mis agus mochila amach in a bhaintich is in the tryen agus tíoch ha ma a bhí a mui an a nátar. Well, tachpleit an drasta Holley agus chili sin húket na saite a rursa program gus bicin ein amach met a chéal hain bhí fanas. Nach Christian fáilte a bheis Holley NicAoidh agus Holley mar ha fisacet sé fanas cuspid a program seo agus ha mi tuk sin gofil céal teoldaigh ac a hain bhí sé cuspid. Oh, sure. Bhíh maithe a gopur san NASA nu a bha mi og agus bhaising a fúdach feisc in it fanis cinnedach. Wow. Sin far a bh roa a gopad. Agus vai na an táiseach vai na niech mathematics haró computer science an na siscatan agus sin agus chunig sin na rocketsin. Well, sin bh de legéineach déich a chéine a ha hain bhí feichcin na rocketsin atá suas. So bhaising mar a bhíh tú an nua bhaising guma fasc is an init fanis agus Bhíh sin atá go lis mó henavath gus na rocketsin ícin. Ha céinam cúteach bhaising ula
a féhu tufa mui yn sgol acing SJ a polo a húntíag agus hai na spiritaran na astronauts. Chaiad seacat an sgol acing Neil Armstrong agus Buzz Aldrin agus Michael Collins agus bhaid an limousine móra agus chud sin ar lávan hora at a chaiad a ddol seacat. Agus ha cén seach go bríimion sin ar san úne bhór ach hais cúideach gré búdach a húna. Dan íon sin éon bicin mina chréitib sin. Chanís créitiú a han ach sé dói bé a han agus ha mi son díolch a fáin siú se fós éintin agus árthug éintin tro meorthug. Agus déan tlach go haú féin ma as an nealsanach sin. A bhí a sealting rútan mar a háiad garíú. Gunna bhí a cud stórian hádas iad na hácharas múd a hórst agus get a há béha car darabh múd a hórst ach bhí úsa na sesvich mar gan big. Sin go maíon sinneach. Agus féim mé hí seoch ar orst, ha me cúr céist ar thula duine a ha tualáin ar SpeakGaelic. Dé an napar Gaelic a Charlotte agus Curson. Biolach do hennydd rwyt yn nac do iolach do hennydd. A sé abert uafasach i'r yno. Ironic. Agus, cwyd, ha sy'n y cylach stoch a gyfel rwyt how a ffain gyma spatchel yw'r noga. Mae'r siarad biolach do hennydd Thai green curry. Agus sin é apar sé gasach lecha go furiste? Ja, agus ha mi kleintsin an apar. Go mai trí an a US bí at the canting. Biolach de hennydd rútigan. Wel, tapal eif gymor Holley, apar gyda tlach gyfawn kleintsin med de lia hén chun na Gaelic agus Iwnsach y cwdiach med de vehe.